cinta itu biasanya adalah buta. Orang ini mun kadung lebur para rabu. Ini kator kadang tak bisa abitaki antara halal ben haram. Tak bisa abitaki antara cuba ben becek. Ini ke lebur. Pada reng laki lebur kareng bini roh. Mun kadung lebur saya baga ada orang mah kita tak setuju, keluarga mah kita anda cocok ke tibi. Nyaman lebur. Cek pun reng Jakarta bukan cantik yang membuat cinta tetapi cinta yang membuat cantik. Mun kadung lebur saya baga ada cocok kapi para rabu. Bener. Jadi min ketika kois libur ke Laila lambak beni Laila sidik bering ruang. Kan di bering bedek ya Laila mun Laila nyapsap sidik ro. Pacelon nanga apsaap pote mun muana ken sayang kir-kir sokona beni jua. Ngakopa. Laila selambak. Laila lambak. Sidik ya ro. Laila pergi. Rabu kiai. Tanda hati ini ke mati. Mula hati ini mulai lebur ke dunia sampai tak bisa abitaki antara halal dan haram. Tung. Senomor dua, enggak napa lebur ni ka. Sementara ki hati mati. Lebur ke dunia setunya ni ke sebab yate para rabu. Kula benajunan beni tak oleh soki ya tore. Pabanyak emasah keng mun andi gelang sebab ilangan. Pabanyak mobil keng mun andi mobil sebab igrasi sini kala. Pabanyak pesena keng mun pesena banyak sebab yebang. Kan sebanyak tu balik kula benajunan. Kula pai sebab yate kapi akhir apa tumbuh penyakit cer. Napa? Cerek. Kan gula jai hubungan mangket makas ada lagi soki ang kulebur gula. Banyak sen di pabrik ro. King si beci gula kareng orang pun berdereng di pabrik pai ke beciin. Tapi mon cena lamba guru gula ban sambian sing aso akibat ko 2000 malam kita lemas sok mak mon baca asujud te ke cena. Mang entah ki bener. Mangken makasan di kisoki pokon tibi paju kan negara tak usah jual kareng cena paju kan di tibi nih. Alhamdulillah. Jaji baci mun meregi soki tu dah remaja raja jasan rasane torot. Aro jan di tibi ruang. Beda kala bagian banyak segi soki haram madrasah ben pesantren melo mangken. Kerlang keru melo mangken. Matur ke? Matur lamba guru ngiding biar lamba guru apa ko sukses guru. Bang Oca sengakan mas ko. Pasal laki Bang Oca sembako ngakan dina mayu marung. Dei malah pula. Yo lah ko Pak. Matur. Walau gule lamba ki buru masuk ke kantor tahun 98 gule masuk kantor. Kau lihat sini ke abang kangnya segi buru. Gula masuk ke kantor 98 lan di anak AA guru. Kau lihat ke abang kang. Bagi cagi buru dia. Siapa sih arasan anja ki orangnya ki buru. 97 setan ki hotel ki abang kang. Berarti kan ki 98 kan ki buru tawa lebar. Bejagi buru satu bu benih gula. 98 gula masuk kantor bahar totoron. Musim ninja guru enggak men. Allah bako nih waktu negara segi pada sukses janda budi bako dah sukses ada mun lamba gula lagi 97 98 gula lagi ngeding kalimat ngani ka daun emas ki ngeding gula janda budi beni daun emas lah apa daun sama tompesan emas sebini jual naman daun bako masa bisa boleh. Mangken ni gak beda mangken ni gak sebuah solusi dari Allah orang yang sukses andi pabrik kapi waga jauh perokok reng makasan kau lah kenceng jak kir merek lepas pacentar apalah artinya merek kan sebenting beda kokos roh aduh harap mungkin ya makasan kan tu atana cak lecak mungkin ya aduh mon bilan melas makasan itu Mbian ingat bahwa furqah itu azab. Perpecahan itu adalah azab. Tapi mon orang ni kapak kompak je pon rahmat kan ingat mbian bahasa gini lagi. Ternyata mon orang ni kompak sampak begini makalah ke raja. Mungkin pabrik kantuan ni makalah ke raja. Posang mungkin pabrik sian punya gulung tikar.
Toko si balik korjam, guru kan ni gini, guru. Ada Indomaret ben Alfamart makan pelengan kepi capu anu, cai kebenyain sini kebenyain. Jadi magi bilis kor kompak berarabu, magi kerja naropu. Cok sagi kira Islam kompak nggak nih kepi, lober kepi ini. Cok pahato karamalol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, utama epon guru badan kaula juga guru pada anjunan Semulja Kiai Abdul Azim Zubaidi, Kiai Haji Ahmad Afifi Soleh, Kiai Abdus Salam Syam, Kiai Haji Abdul Majid Bahri, Kiai Muhammad Hasan Bahri, dan seteja para kiai, seteja para guru sehadir. Nu'un saporah dan gula tak bisa nyebut seteja para guru para kiai seampun nalingki karena dan gula tak oning da asmai pon secara rinci, tapi dak seteja seampun alingki betul kau la amul ja'aki, betul kau la ta'zimi secara istimewa. Sebekal mulang kaula anjunan Kiai Haji Musleh Adnan, insyaallah beliau menuju tempat Kak Dinto saat mangken. Tokoh masyarakat utamanya Bapak Ahmad Fauzi selaku Kelebun Pung Baru beserta aparatur Tisa Epon, baik di tingkat caleg atau apel, sehadir tanpa terkecuali. Panitia penyelenggara dan seteja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, dak seteja ajunan beten kaula amul ja'aki dan beten kaula yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah, kesempatan samangken kaula benajunan bi Allah, takdir ben kasokani apolong Kak Dinto tempat dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat. Semoga kaula benajunan tak cuma apolong itunya, tapi sampai ke akhirat pakun papolong dalam keadaan kenging ridha dari ajunan ipun Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat ben salam ngiring aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi, kalaban salawat Kak Dinto samu keetetia sebab kaula benajunan sehadir saat samangken epek tabi Gusti Kanjeng Nabi kalaban syafaat, sehingga kalaban syafaat Kak Dinto kaula ben ajunan
tak kira nyeting dek kapanas apa neraka. Muka mantar sagak dinto badana amin Allahumma. Para Rabu sesangat beten kaula muljaaki ajunan Gusti Kanjeng Nabi toman madapa i dalam situng hadis epon. Innal quluba tasda'u kama yasda'u sikin. Atena manusia nika para Rabu bisa karat akatia karat tatodi sedari beseh. Jadi manusia nika atena mun kotor para Rabu kotor nika etorot ape tampe apok tompo maka atene kecepon Kanjeng Nabi nika bisa karat akatia karat tabeseh akatia karat tatodi. Sahabat kadito bah matur dak Gusti Kanjeng Nabi wa ma jalauha ya Rasulullah. Mun atene ke bisa karat mun atene ke bisa kotor napa sih bisa bersih ke ate sekarat nika. Itu buaki sareng Gusti Kanjeng Nabi situng zikrul maut tampena ate sekarat nika nomor situng para Rabu nyempataki ate nika cek kau leben sampian nika bekal entar dek seanya memati nika tampena nika napa tampelas mun karat mentro bersih tampelas nggih tampelas ini ke situng engak kemate para Rabu. Senomor 2 wa qiraatul Quran biasa aki maca Al-Quran. Lemangkane zaman akhir makin gak dinto justru 2 gak dinto ampun mulai tada pun engak kapate nega makin lebih banyak itepani burleburan in mainan. Mun saya main mainan HP ni kekelian nun mik nak kanak kini cak makin nak kanak tua lebur ni kan. Bener. Maca Al-Quran kau leben ajunan ni makin para Rabu saya ngaji ki HP nakia. Kula teman lebat situng kuburan para Rabu mik beda orang ngaji caknya mana. Nanazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Bi kula kenge sare saya maca lo etemu. Ku tak HP penyandar kamaisan nagasa. Jadi makin kita uning maca Quran di HP bisa ke kuburan nyelase. Ti nama kita ngaji lah oh di HP na ya apa lagi di ngaki kok ngaji TV tak tahu kok. Jadi makin ke para Rabu banyak ate gak dinto mulai ketobuan maka dari bering kau leben ajunan punya kesempatan ketika malam Idul Adha dan kula teman mengki keterangan nang kitab Bayjuri para Rabu malam telasan gak dinto merupakan salah satu kesempatan kau leben ajunan di ngudi ate si ate ni kemate Gusti Kanjeng Nabi to mana debu man ahya lailatal id ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub. Pasero orang sedik ngodi malam telasan maksud tadi ngodi malam telasan ni ketelasan malam telasan iyo di kalaban ibadah beni di ngodi malam telasan abah yang jangan tak kok ibu jelas tak kok tak kok beda saya salah paham oh siapa saya ngodi oh ya mendak ya di ena deki malam telasan. Jadi saya maksud ni kepada Rabu di ngodi malam telasan jepun ulama bidzikrin au qiraatin au qiyamil lailin malam telasan yo di ini ke maksudnya malam telasan nah elaku ibadah baik kalaban zikir atau kalaban maus Al-Quran atau kalaban jaga malam mun tak bisa jepun ulama saten punten para Rabu bajang maurib isya ben sopu kalaku kalaban berjamaah kaniat cek ngudi malam telasan. Orang sedik ngodi malam telasan kalaban ibadah ni kak janji bi Kanjeng Nabi ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub atena orang sing ngodi malam telasan kalaban ibadah ni kebi Allah atena bekal pakun paudi yauma tamutul qulub ketika atena manusia ni kepada mati kapi bi ulama apa jelasaki napa si nyamai ate mati ni kak ate si mati ni kak ate si idil mati ni ka hubbud dunya wa ma fiha mulai lebur ke dunya ben ka isena dunya lebur ke dunya para Rabu ni ka tiaki ate ni ka mate
Kayak langkong kalimat lebur ni kebi ulama juga nih bahas. Innal hubba syarikul ama. Cinta itu biasanya adalah buta. Orang ni mun kadung lebur para rabu. Ni kator kadang tak bisa abitaki antara halal ben haram. Tak bisa abitaki antara cuba ben becek ni ke lebur. Pada bi reng laki lebur ka reng bini roh. Mun le kadung lebur saya baga ada orang mah kita tak setuju, keluarga mah kita anda cocok ke tibi. Nyaman lebur. Cek pun reng Jakarta bukan cantik yang membuat cinta tetapi cinta yang membuat cantik. Mulai kadung lebur saya baga ada cocok kapi para rabu. Bener. Cak dimin ketika kois libur ke Laila lambak beni Laila sidik bering ruang. Kan di bering bedeki ya Laila mun Laila nyapsap sidero. Pacelena ngaap saap pote mun muana ken sayang kir-kir sokona beni juah. Ngakopak. Laila selambak. Laila lambak. Sedaya roh Laila pergi Rabu kiai. Lah ketika Laila enggak ditu tak tetibon kois kan ni kegila. Harun Ar-Rasyid ni kabah manggil Laila ni kaya panggil. Penasaran Harun Ar-Rasyid enggak aprat sina Laila sibah kois tu kaya kegila. Ternyata je pun ketika kaya panggil pada Rabu. Sampune berdatang saya nama Laila ni kah? Salah ring Badui Laila ni kah? Ring Badui. Cepon ulama man bada Jaffa. Orang ni Badui ni kering pedalaman, ring pelosok. Salah Laila ni kering Badui pada Rabu. Salah dek pandek bek cuba celeng soko nergesen. Sampun Laila yang pemulai kau isbah panggil Harun Ar-Rasyid. Kaki cek ko boleh kang kok Laila na cek ngak jual kaki kita usaha gile. Kente esai bu Laila silebih ratin biko. Pah nyampit kois. Mohon maaf paduka raja. Andaikan paduka raja melihat Laila menggunakan mata saya, maka paduka raja tidak akan menemukan satu kekurangan pun pada diri Laila. Iko. Nih kajang rengpung baru saya kocak bila cinta sudah melekat tai kucing rasa. Mi tahu rasa nak kebu. Lah, entan gula haram lo teman terasa tanda kucing ni kah? Alhamdulillah banyak saya terasa lah. Para bila gak dito para Rabu. Jadi tanda hati ni mati. Mun la hati ni mulai lebur katunya sampai tak bisa abitaki antara halal dan haram. Tung. Nomor 2, engak napa lebur ni kah? Sementara ki hati mati. Lebur katunya setunya ni kayak sebab yate para Rabu. Kula benajunan beni tak oleh soki ya tore. Pabanyak emasah keng mun andik gelang sebab ilangan. Pabanyak mobil keng mun andik mobil sebab igrasi sini kala. Pabanyak pesena keng mun pesena banyak sebab yebang. Kan sebanyak tu balik kula benajunan. Kula pai sebab yate kapi akhir apa tumbuh penyakit cer. Napa? Cerek. Wah eman. Mi itu mun beda malam mal. Asa saya bungkar jun nyari pesi sebaling kini. Mun ki beda sekian ani pemasok boleh. Engki kan? Ku tak pada ban bangkalan. Aba ongguan gak coba mun beda malam mal. Sediman kaman ku tak le bungkar sa. Ni kemun muka ibun baba 20.000 ngalle kata 10.000 ngalle yereng 2.000. Wahai pegeluar. Lemun 2.000 ni terus bayi pasang. Saya cek sarana boleh beda. Ngalak saya buan saya nekuk todi roh. Salah laning saya ibu para Rabu pagi ngocak terselamat sa petong toron. Cak saya ibu selamat petong toron. Cak mangkene mekasen kota akemi 2.000. Coba ampian akemi majar saya ibu. Mun tak ru akemi saparo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu ala Sallallahu alaihi Ya Habibi
يا عروس الخافقين يا مؤيد يا إمام القبلتين صلى الله عليه صلى الله عليه. Makanya gula sering pada parok pengajian ajunan mun tukang tekung mik biasanya sing abu debu akong sekelangkong rok bongimbong nika mun asa kelangkong awan jenengan pas sesuai beri ngoreng. Jadi orang yang beri kesemak le pada mikir dia mun orang masang ding saibu sekelangkong ngejek jeng lancong. Jadi mun masang amal-amal untuk laki untuk pah masang saibu sekelangkong cukup saibu. Mun 2.000 tambah sekelangkong menteri terima 2.000 nih kak. Mun 5.000 pelanjangan motor sekelangkong menteri terima bi Allah terpering nebelisan 5.000. Mun 10.000 pelanjangan boleh motor sekelangkong ngajunan sabari ngamal semoga bi Allah terima bener pering nebelisan sampai di berjumpa di selamat sekeluarga 10.000. Mun 20.000 pelanjangan boleh motor sekelangkong ke avansa celang sekelau semoga Allah amalah tetilan-tilan selamat dunia akhirat sampean teka hajat bisa dapat ke Mekah Madinah ben sampean masuk surga ben pesa penah deh aja mun 20.000 mun beri 50.000 cek kerwa sekelangkong pebedenuk kronong ora motor sekelangkong jadi orang magelo entar ka saya keding di bengkon mun salah gua kronok pak kalih 200 solene. Mun sampai masang 100 cek ambu sa sekelangkong mun tak tege ari compet kak lepah bocah kabeh mun ada saya baca lepah ngalak Quran ngata maki sampean cek tero kadang masang ning saya budak-budak ke satar Allahu yarham budak ke satar salah ning saya bu salah kerenengan iyon tak lagi mental dicanteng masuk kerja silang pas asa sekelangkong sampai mobil compet bakun tak ambu sekali sepese cangke satar sampai oleh seminggu congke tak ekole kebala bukan saya masakan saya ibu je kebala makin tak naning swarga saya ibu ya subsidi bensin le tebu bah kengki bangun saya ibu swarga benar teti ate saya kocak lebur ke tunyak setunya dikasih sebab yate kapi para rabu sebab yate kapi akhir apa umber penyakit cer ya to di pasoki sampean paling ubuk emas paling andi gelang sebab ilangan paling andi mobil sebab garasi paling andi WC sebab iya bang mun bajana keluar mun baktone pa keluar para rabu nikahnya mana dunya isaba ikan ngena jelas ya to pasoki itu agi na menter soki kapi keng menter tak cerea mele mobil make petok mian mele keng kebole kata tangke para tretan compok mobil gula petok takut bede-bede songkan apriksa agarang manjangan surbaja kon iroma napa boleh siang makin malam jagai daripada sampian nyalter ke surbaja 1 juta daripada sampian nyewa di goreng 1 juta nyebedik gula bayi sangat seket ada apa bu? Hah? Pada saya 1 juta ben sangat seket pada la haula wala quwata illa billah empian minta si gratis numpak katel ru bu minta tak usah bensin nih tadi gula benajunan banyak tunyana tapi gula benajunan harus proporsional jadi cak sebab ya TKP pada bejana keluar sini Allahumma sholli ala Muhammad masalah kayak ngoreng cerek tikal gula benajunan tak usah aruh tikal torot cina tapi tatang kejelau cerek torot takut tatang kesecerek ini kayak malis cerek yang sampian kata tangke coba lambai orang ini mengejarek mun bi lambai bakun ambu al insan abdul ihsan orang ini mun ka bagus bakun bagus kia pacerek eta tangke keng mun bi emban iri beri tok ambu fuk secerek ema borok cerek coba bimpian lekuk pah atre ayam goreng bakun cerek du malam atre bakso bakun cerek telu malam atre rawon
pakun cerek pak malam atre sate, pakun cerek 5 malam atre di undi dalam esai mercon beto. Ya mun teu 5 kali iba atre pakun cerek pola beuni nyoreng pola apsa abu. Orang ini kebiasaan pacerek keng mun ilampu ini ke ambu para rabu. Mater kula benajunan sareng Allah tak ipa termasuk ate semate sejak pun debuna Gusti Kanjeng Nabi orang sing ngudi malam telasan nikah maka bi Allah ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub ate nikah bukan nodi ketika atena orang pada mate enggak napa ate semate hubbud dunya wa ma fiha ate selebur dak katunya ben ka isena tunya mater ate kula benajunan tak termasuk ate semate amin amin Allahumma maka nagi buru dabuna kiai sesambutan kubisana dabuna Kiai Haji Afifi Soleh bahwa mi pangki ke khotib kak dinto ja wali tak libur pesse je moniki tak libur ka pesse persis kula ben sampean ke ngelapah pesse to cak tedung ramin piamin nemu pesse saking dari si bumbi pesse ki ngedi ngarwa abe kan ki mimpene kan cepon ulama beda telo mimpene ke lakar beda ilham dari Allah lakar kengi beda pak kula benajunan libet mimpe si nomor 2 ni ka adghathu ahlam kembang tedung ki ngedi ngaro terlalu mikir pesse pak tedung nemu pesse jo tedung aja pada benreng lapar tedung ku tak mimpi ngakan kapan ngiding lapar boleh bada waswasus syayatin bada mimpin ka lakar bi setan di cokocok jadi bada selakar dari Allah bada sebi setan lakar di cokocok bada lakar keng banyak kelu mikir ki oding ki ngeding ah terlalu lebur katunya terlalu lebur ka bese mangana kati Mas Hasanin Nawawi sidogiri kula teman mereng caritana Mas Abdul Azim Khalili Kepang Benggalan Mas Abdul Azim kak dinto teman acarita bahwa Mas Hasanin Nawawi sidogiri kak dinto para rabu kapese ne ka tak lebur sekali bedeban ke khotib kadin tak lebur sekali kapese sampai tu lima ni kala labeng ni kan ni bebeuna labeng bede rekarena lobeng jadi labeng ka tak rapet ke keramik jadi karena lobeng supaya tambul sareng Mas Hasanin Nawawi periksa ni sareng Mas Ayu selain arap labeng jumi teu cek rapet demi pae somped ieu pah jawab Mas Hasanin Nawawi anu kok mun tempona keluar no tamu ibu dia mah kita de engko amplop aku ni sosok aki di bebeuna labeng piko tutup keng letak mantoman orang senyabeun bese letak mantoman bocah tu pak gula mun pah compok sini ke bidi kotak bi kuliah deng Roma kesan jadi make kuliah tak ada tamu mak le pekun masang sini kengki malah bi kuliah sedep saya poluan bendu poluan tak kok banyak gelu ngalak sosok tibi tak pernah apa kor la masang nah langkong kiai oke bisa sini ke lekuk nyadeng abang ki mun benih geng wali para rabu ke khotib ni kah ajunan tak kira pah bisa teu keram mi kati makin ni ke para rabu sentan engki kan hantak bisa ambian pah bisa ati seneng ati bunga jempur entar padahal ke khotib ni ka ampun wafat makin tapi ajunan entar bisa seneng ni gelo mi pah bisa lega kak kanto sambian cek dengan kuliban sambian amolotan tuan rumah nagi odi ngunceng tibi kata tangke sentar anak ang kaki koncengan cong kejelau kakek pak engkau kenyang orang lagi odi nika orang ngala situ sentar bisa ramai ketiga dinto Mas Hasanin Nawawi sedogi ki puru sepada ben ke khotib pada tak libur besenik dan gula teman maca artikel Mas Hasanin Nawawi ini ke esolataki ini ke sampai 11 kali para rabu mi 11 kali saya solataki ketika saya terlalu banyak orang sentar sampai masjid jami ni kengeluang kembong solat taki ki bedekarena saya setelah solat keluar masuk boleh solat taki bedekarena keluar sampai 11 kali ondegan kula teman mereng ceritana ke As'ad Samsul Arifin Sakoratce ketika jenazah sebab ke masjid sabak ke babak orang ini kerdina acet lancet langsung atakbir bade hidup lau bade hidup deja tak nemu kenengan mun kula ban sampean mate kelenun pah mate sing malam mah mari isar pah ojan cek-cekan pah masjid saraki inna lillah ku tak nyapit malau mi pah mati jan ojan ni kok mati kelero bini na bah nyapit di dapur aduh duki lu boleh
Imam Timur bah ngucap sekali. Tak iya lek salah saya tintar kering mati benih pah oleh nasib pah karo oleh sehari me dua eko. Mun cek mana ngibat tenggang hoi bu. Kau rezeki ngucap dek iya. Mas Hasanin Nawawi para rabu. Engki para guru-guru kau leben ajunan mulai setegas. Kau joki posetena orang yentar. Saya Malaysia solat goib pesena kere maki. Saya Mekah solat goib pesena kere maki. Kan senika kan? Saya kanto solat aki tor kadang tegali beli kali margina terlalu banyak. Mun kule ben sambian sete. Karo king senyoro kak serbu. Ayo siapa jengakin auto. Kaget engkau sarung najis dong. Senyoro tak bejeng. Orang yang seru kep. Orang bila gak dintoh. Kalau ben kek nyelek kek kak kanto nika. Sampian lega ate seneng ate. Mun beni king margina beliau gak dintoh para rabu. Andi sambungan khusus ke Allah. Nika tak bisa. Tak bisa. Ma aqbala 'abdun biqalbihi ila Allah illa aqbalallahu biqulubil mu'minina ilaihi hatta yarzuqahu mawaddatahum wa rahmatahum. Jadi orang ni kemun bah sampian ate lega ka ke khotib ni keseneng padahal tak nyapo kuda gelak meriksa ni cepon si wafat tahun sangat petok. Nggih, sangat petok ni ke gula ki abengkang kak. Lembak gula ki kene makin kan pakun kene. Jadi hajunan tak beda saya tak nyapuk mungkin tapi entar kapi nyombang tak sengka entar tak sengka ini berarti ke khotib ke dintu andi sambungan khusus da Allah Subhanahu wa taala mantar hula benajunan melu barokana amin ben orang ketika dintu hula benajunan sel ampun peleman ke Allah dalam kabadaan saya peleman ke Allah kalaban atingkel riwayat saya peleman ke Allah kalaban atingkel kasayan ni ke kutu tekuk bi hula ajunan magana Abdullah ibn Mas'ud to mana debu sagak dinto. Manistanna falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'man alaihi al fitnah. Ajunan mun nekku ajunan mun akad tenga orang sampun situ nih. Ketika khotib nih. Ajunan mun akad tenga ajunan mun nekku mateteng akad teng nekku ka orang sampun situ. Apa napa sebab fa innal hayya la tu'man alaihi al fitnah karena orang ini kemun ki odi tak kira selamat dari kecubaan para rabu. Aba-aba guna ban sampean mun ki odi ni. Aba-aba makin khoso atahlil astagfirullah leku ngecok sanyo. Tak bisa. Kula ban ajunan mun ki odi ni para rabu aba-aba. Tapi orang sel ampun set dan meninggalkan cerita-cerita baik. Om asman ampun bagus saja lakukan ketika khotib kak dinto ampun selamat ampun lastari tak kira coba boleh pada rabu makanya mungkin akad teng dia kak dinto mun ikut dia kena neku dia kak dinto mun kau orang seodi bagobi ulama wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan mun ka seodi ni kan ngalak faedah ajunan sabora khulil yasin ajramah mun bagus kana mun tak bagus jak toro makanya mun Sayyidina Ali jak teku orang teku kandana maki omber di ustad mun tak bagus cak galak maki omber di nak kana kene mun tepak pendut cangring kona maki keluar di ajam jong mun telur kening jual maki keluar dari Donald Trump mun good morning koning kidimin para rabu bada ulama raja asmana An-Nu'man bin Sabit. Beliau ini dikenal dengan sebutan Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini ketuman melampa ajaran pah tebang ki benak kanak kini amain itu betul. Jadi sarang Imam Abu Hanifah ini ke bahasa enggak, cong. Cak amain itu betul, kan kita kimun labu bisa potongnya. Pah nyampit nak kanak segini ini. Abu Hanifah. Kula ni kamake labu kan to make potong karo betes kula tok se potong. Keng panjenengan sa fatwa ni kala ajunan sa bahas ilmu ni kala mun kadung kelero le sana panjenengan maka setuju umat kapi masuk neraka. Oh An-Nu'man ibn Sabit Imam Abu Hanifah ni tak nyampit pole mular para rabu sambil peleman tengah jalan saya kadabu sareng Imam Abu Hanifah sadaqa hadzal qaul bener iya bener tak meli boleh gak langsung berangkat padahal nak kanak kene si madepak keng tepak mular Abu Hanifah terus haki sambil mular sadaqa hadzal qaul terus kadang gula benajunan mun kene si madepak terus kadang bagi tepak kan tak kalah bener
debuna make dari nak kanak kene mun tepak gelenun umpama beda apoi beda marda pah nak kanak kene ngocak cedak ngadak nom deki bi apoi pah nyepin bilang rek gerek tahu tai kakek pah maju kada abu jak macam pleker bagi bulu nah bulun betes mencari Allah pada selamat kapi mencari Allah pada selamat kapi amin jadi ajunan mun kaseset ni katengi keng mun segi odi pontut fai dan si fokus tori pontut umpama bodi tak bener tikal jak likule keng jak torok pala tak bener jak torok paham apa napa jata maksum berarabu tapi kiai mi salah normal salah ni setak normal mun bodi kiai tak salah sekali dia tak maksum mun beda orang salah ni ke normal jadi guna benajunan gelanun umpama beda ustad salah beda pinter salah beda kiai salah na jak torok keng jak cale bi ajunan tak langkong bila bi orang andi ilmu jak cale tikal napa oleh ulama cale deeran tak oleh cale para rabu kanjeng nabi ni kalau temannya yang deeran kesokan deer tak kesokan tinggal bi Nabi Muhammad mun gula ben sampean kurang pedes dia kalau kakana napa dia tak pedes sekali nyampir sibini ya jak pesen tak ada kak minta pedes ente ki lagi na balsem ko. Jadi gula benajunan mana bika orang si odi si bagus tori pontut si jubah cek pontut keng orang atau usah caleh orang ini mun kecak ke situ ngalakuan tak kira mati mun tak tege ngalakoh kalau kau nak kebeci keng orang akan diseren kak dinto Islam para rabu semoga gula benajunan sateja mungkin bisa akateng bisa anekku bisa asampung kalaban ke khotib sehingga apolong asampung ke gula ajunan mungkin ialam tunyah tetilan jalan sebab kau udah benajunan pecer selamat sampai ke akhirat amin Allahumma kalau ben rabu nak ke kuburan kau udah benajunan saat makin acara sebagai makam manter tetilan jalan paengak kapateh sehingga kau udah benajunan bisa ngastete nambai sangu Allah subhanahu wa ta'ala karena terkadang orang ini kamu tak lebet setena orang ampo tak rumah sakapatin abah kak mun tak lebet ke musibah orang ampo tak tahu ke musibah abah. Hadirin, orang ini ka sepedaan mobilan ngebut. Di orang apa yang cebut ngebut nak takut tatabrak, cebut ngebut takut tatabrak. Pakun ngebut. Pana jodoh ni lauk pah nomor yang tatabrak cetak kebesa pada rabu. Marin ku tak apa laun. Laun kak merengis cong kok. Terkadang mun tak libet ke musibah orang ampo tak depak ke musibah tibi. Cek pun ring konah. Orang ni kemun cirpen tak bisa serepo tibi, mungkin serepo akibi orang lain. Seterpen tra dokter tak bisa asuntik tibi. Nakin suntik ke kibi dokter lain mun tak keng cerumai kau tujuna apa kan engki saya terkadang apa ini benih keng tak tahu kemati ni kau anggapi kelenon mi gula ben sampean tak tahu kemati cek ajam tahu kemati mi temu muni pentong ale es kan ajam dia tahu kemati tapi adzauq bil maut aras sakamati tak mati keng aras saki mati ni ke orang-orang seatina odi para rabu pada ben orang ada erbau lo noro ada kapau ke ngetelak ring lain ngetelak kancan dengan pau kars kuleben sampean sebedit ting norok ngelenyer norok keluar copa padahal tak norok ngakan ni kenyaman adzauq bil maut tak norok mate keng ketika ane ngale kapate aroma samate na abe ni keseyar pagi makanya coba ikuburan ni ka bah mau urusan mate cek cuan obat pemundak contohna tak baju cuan obat mundak contohna wae pasar obat penumbuh bulu keng saya jual gundul orang kan panguca me jual lek minta itu tak kecetak keje ko obat gemuk sehat saya jual kepa engak kulen ni ini orang kan ya me jual kapi minta sambion talil ko apa ada contoh tak kira baju coba saya jual obat penumbuh bulu pak obos jerem bis bulu kapi tak kinjak nguca orang beli kapi je bu saya jual obat gemuk sehat orang ngelempo mun ngak gula nikah tak kira baju gula ben gula lakar belembek beniking tak jam lempo keng tak lumanti gemuk sehat mari gula obat gemuk lestari ya keng tak lempo gula sampai mikir mun tak lumanti pula cek ngucek kabeh 3 bulanan gula ku becepon mun cocok lempo kabeh 3 bulanan ha coba pula lempoi kok. Mun bakun tak lempo pula aja ke bengkel leban kompo we pula.
Oleh melempung. Jadi kalaban hadir kaula ajunan semoga teti sambungan kalaban waliyun min auliyaillah dak kewalian Allah beliau kiai khatib amin Allahumma kalaban entar ka kuburan ketimangken manter aroma saat cek gula benajunan gak dinto bekal abadi ke Allah sehingga bisa ngesteteh makanya gula sering berdepak mun beda acara makam ketimangken gak dinto para rabu maka sukses tak sukses sa pengajian gak dinto beni pangki kalaban mangken sukses ke sehadir ramih punten mau sukses tak ocean punten bila pagi sukses sak leku mun leku boleh mandi kanto saya tak bujang sunat pah bujang sunat saya tak ngaji Quran pah ngaji Quran sebiasa tak teman tahajud pah ngutia tahajud sebiasa tak teman istighfar pah istighfar berarti acara ini kebedebuan para rabu keng mun pakun kuda tak ngucap gagal karena saya hadir ajudan ini ke 100 semakin karena ini ke majelis ilmu tapi tidak buan dalam jangka panjang jadi sukses kenapa tak sukses benih masalah tenang tak tenang kan terkadang orang sukses tak ujian bu mengkero tak ujian ini gampang pada rabu Ki Abdullah Sakhol di mini Bangkalan bener ngacabis ke Abdullah Sakhol kiai nyon barokah terus tak ujian bulan di acara pengajian jawab serang Ki Abdullah Sakhol gampang jong mentero tak ujian dua dia kalau tak kira ujian kenapa kiai situng maca ayat kursi 6 kali kiai si nomor 2 kiai si nomor 2 acaranya sabe engak tengah nanimor ini kedua Ki Abdullah Sakhol Bangkalan keng gula ngamal lagi manti nih kakak liba lihat ni jompo aku tu manujan jadi mau kengin sebut ke Januari para Rabu beruk aja macam udah sebut ke Desember aja macam beruk anak pilih kan bukti naujan jadi mau kerok yang terota ojen nambian ini sabuk bulan belu sabuk bulan petok dapat terak targataran jadi acara makin sukses na babuntan benih masalah tak ojen benih masalah entar nikah rami tapi hasil leku ni gala kula benajunan auba na babuntan berarti mun auba kula benajunan makin ni kebedebuan na sentara ke pengajian amin Allahumma amin Allahumma semoga sajan saya semoga sajan bagus semoga bisa sajan teti orang sesajan semua ke Allah bahwa orang yang baik itu bukan orang yang mampu lebih baik dari orang lain tetapi orang yang mampu menjadi lebih baik dari diri kita di hari kemarin man kana yaumahu khairun min amsihi fahuwa rabi orang-orang seontong ni ke orang-orang semakin lebih bagus dari bari sehingga ada peningkatan kualitas di dalam amal kau leben ajunan manter entarkah kuburan ni keteti sebab kau leben ajunan sajan membecek sajan saya sajan bagus sajan becek sajan saya amin Allahumma amin sakadin toh si bisa ibadah pak korang ben lebina nyuun sabarah saya tidak batas epon makin guru kau ajunan ke Haji Maslih Adnan ampun Rabu ben beliau ampun lestari istirahat semoga dua hal saya pada pabik dan gula bisa teti penyemangat kau leben ajunan tahun datang bisa entar pole dekat dinto tahun datang bisa ada pak pole ben gula benajunan bisa lebur entar ke kuburan untuk ngak ngingai abak bahwa abak ni kebekal abadi ke Allah ben pakuna sampung ke leben wali na Allah mak le kau leben ajunan gak dinto budan pakun andik kenekuan sampai dek ke swarga sehingga umpama amal kau leben ajunan tak depak untuk masuk swarga mikhi bekalaben orang seampun depak ke Allah mikhi bebi orang seampun selamat sehingga aku lebih najunan pada selamat amin Allahumma amin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila suratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi
wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Siaptina muljaaki para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus Kiai Muhammad Khalil Yasin si Ambon Lastare apareng dedebu hikmah malarmu ke teti ilmu manfaat, teti ilmu barokah. Semoga beliau terus iparingi kesehatan, barokah umur, barokah rezeki. Semulja Kiai Abdus Salam Syam, semulja Kiai Haji Ahmad Afifi Saleh, semulja Kiai Abdul Azim Subaidi, semulja Kiai Haji Abdul Majid Bahri, semulja Kiai Muhammad Hasan Bahri, semulja Kiai Haji Abdul Ghafur Maqbul, semulja Kiai Habibur Rahman, semulja Kiai Abdul Hamid Raqib Nasabah, seki buru ampon put nyebut nasab, melarmu terus konsisten mencari nasab bengasepo ben oleh barokana. Semulja babak gembala tisa, semulja seteja aparatur, semulja panitia penyelenggara, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Yamutul mar'u wal atharu tahya wa yabqa dzikruhu tulaz zaman. Fakun fin nasi mithlal ghaithi naf'a wa mithlal miski faujan fil makan. Qala syair, ada bu basera Kiai syair, orang ini kadang-kadang mate tapi nanti nana tak mate. Jadi orang yang mate, pengaruh-pengaruhnya gak bisa, asar-asarnya tak mate, odi terus. Sebutan orang banikah pakun ro'om tulus zaman sepanjang masa, termasuk Kiai Khatib banikah. Pas ulama gak itu ada bu marabaan pateti ojen ruang ojen ada kayak bencana pakun bisa beri manfaat. Otak apa ban? Papa ada ban minyak ro'om, pada ban minyak misik. Lepas masuk ke botol, mari dedikasi masuk ke botol, bekas ro'om lagi bagus. Maka orang si andi iman gak dinto, pada ban makhluk si hanya menyaruan. Dari menyaruan, nyaruan gak dinto la yakulu illa tayyiba, tak toman ngakan kecuali sekus bagus. Anuna apa kok? Kembang. Wala yakhruju minhu illa tayyibun. Tak keluar dari menyaruan ini kecuali segus bagus. Nama? Matu. Allah, matu. Sampai dari saking bagus matu, epar jajahu laku dadi songai matu. Kama swarga. Bapak beda kayak tengah aku laku. Songai matu. Kan iki kan. Jaring kerua syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaun linnas. Bapak beda kayak tengah. Mangkan badan sambian makene si asam urat, kolesterol. Ini kata langkong nyon sapa ora. Kini kita sambitan ke swarga. Mari kan kuburan. Kebain apa ke? Kebain pabuka naola. Talangkong nyon sapa ora. Dadi sambian mon melono mikir badan, seles poles badan, si pegogok badan. Aro berarti iku naban daya ola. Terus lagi gini. Melek rojak benola. Tapi mun gula ban sambian mikirin ruh iba ganteng tak teman peka aba ni kasi nyebut asmana Allah sampung terus. Berarti gula ban sambian beda berkal pebalian pebalian ganteng ke Allah karena ruh panika abali ka Allah.
Tapi mon rembung baru panika para Rabu, saya pikir adalah amal kebagusan berarti gak dinto benik abendai nolak benih abendai pasera tapi kenge kasangu abendain abad tibi maka guluban sambian mon eman ka abad tibi pabenyak sangona keng mon lada eman maralah lakurang sebarang kulaku mun pas sampai abad peton katonon jaknya lagi Allah salana abad keng tak eman ka abad bangga guluban sambian nalikan istighfar kak dito pada kalimat Rabbana zalamna anfusana Gusti abdi dalam dolim dak abad di dalam tetapi benih salana Allah benih salana orang salana abad tibi jadi kulaku kari mabali Allah jaba anjek melerjong kan kau lang bala jak nyempa setan ning yasin kan kau lang bala suruh jak nyempa setan atau roh setan debun Nabi Muhammad engkau re benar pada benreng laki si aja ke tomang Nabi Muhammad ni pada benreng laki aja ke tomang tang tanang re pada iya biko benar re pada apa takok beda keben nyelodur masuk ke dalam tomang takok mi regu rengi masuk ke dalam tomang pasal di kamu nol keng beda si maksa lepas nyelodur iya bodon ya bagian seler meler ye bak mun benar serang Nabi Muhammad caklah ko coba nyelodur ya nyono tibi jadi bagian gue laku tak langkong nyon sama orang tak kau beda saya masuk ke neraka kuru bagian kalau cengkan lah kuru suruh jamaah nyemah nyelodur pada benar kena santren saya ngajak ke beda pas santren bah ngucap beda apa beda ini kan tak langkong nyon sama orang rata-rata nih kan kelakuan maksiat mana kan nikmatnya sekejap mudorot abid tekuk nih ibrin contoh mana kerja wakil ambian selingkuh selake landi bini sebini landi lake ya kan selingkuh ya kan ini kan mun sebini landi lake kita selingkuh akabin boleh nyaman kan ini kayak mun sebini andi lake selake andi bini pas selingkuh ceret tak ngetak ya kan masa ada tawa jadi pada tua tak ngetak mau tiaki tindatin ikan tindatin doang jadi mau beda apa ajaran bah toju nih kuburan kan tindatin saya baba guru kan takut sekedar tasa beda sesaraan boleh tindatin ya tas kan tak ngetak gula makai taruh nasa pilih limusin lah paling habis 10 menit tuh 10 menit monda pak cak tak itu moreng bener geng sepetong menit nikmat tah geni ke para Rabu parseko na sampai gulaku apa hesap mian ngetek sekelangkong berarti mian lebih dejer-gelejer kan tuh mulai berjejer-gelejer kan to berarti mbian iman sepa perseko na salah perseko ni kabeni kuna ba melolo perseko kering bung baru anapa berarti mon rengbung baru lelebur ke pasebuduan lelebur ke zina berarti kini kampun mengajukan proposal untuk iparinya azab ben Allah badat ada pasebuduan kelangkong nakolah bada mon mabudu dia remat contoh remat cai saran mon mabudu bini pese mabudu bini na akabe pese ni pemerti bini ni penorok kabe lopot pemerti pabenyanan Kedanon, anak sakon ni kasan lala budi san lamor seket ngaba-aba ni korang ning korang san lamon dukapi bah ngak lengaan. Kota balan rok baton na orang ngak lengaan. Encana aba teronya ranyan lelaki bini polan wenduanan. Anak lamon dukapi ternyata san wenduanan. Aduh, apa entader bender atau kar boleh. Betah bener atau kar boleh. Dan gula de remari yo. Mak salah malolo. Kini mun beda kompoi mun beda anak sini gini kan gini cocok
Ngaka tokar pada anak letak nyaman dambu. Anak keluar tokar boleh. Tapi kuleban sambian tore. Mulai mesemangkan. Mon orang ni kan lebur mabuduan bese. Kan mian laoning dengan Isra Mi'raj kurang. Dari mau orang mabuduan bese. Angko hilang ngoi sungai dara kan. Mon pertanyaan, anak apa mak sungai dara kasake? Mak benih sungai petang baik. Tak langkong. Dara ni katakan kehidupan. Coba mon orang bermasalah urusan dara. Tak ada masalah berda. Kanker darah, lemak dalam darah, darah tinggi, darah rendah, pokoknya bagian darah aja letak nyaman. Berarti sumber kehidupan itu adalah darah. Berarti angoi-langoi sungai darah, berarti ingatkan sumber kehidupan orang. Berarti dia itu merasa bahagia di atas penderitaan orang lain. Kedingaki, wahai orang-orang senyak pesenah. Kan gula cek hubungan mangket Mekas ada lagi soki ang kulebur gula banyak sen di pabrik roh king si beci gula kadang orang pun berdering di pabrik pakai kebeciin tapi mon cena lamba guru gula ban sambian sing aso akibat ko 2 hari 2 malam kita lemas sok mak mon baca asujud ke cena mang entah ki bener mangken Mekasan di kisoki pokon tibi paju kan tak usah jual kadang cena paju kan di tibi nih alhamdulillah. Caci baci, mun merenggi soki telah romaja raja, jangan rasane torot. Aro jangan di TV ruang. Badak kala, bagian banyak segi soki haram madrasah ban pesantren melo mungkin. Kerlang keru melo mungkin. Matur ke? Matur. Lamba guru ngiding mian lamba guru mau apa ko sukses guru bang oca segangakan mas eko pasal laki bang oca sembako ngakan dina mayu marung dei mak lapo lah yo lah ko pak matur wala mian gule lamba ki buru masuk ke kantor tahun 98 gule masuk kantor ke holi liasin ki abang kang nyan segi buru gula masuk ke kantor 98 lan di anak AA guru ke oleh lagi abang kang bagi cagi buruk siapa sih arasanan jagi orangnya ki buruk 97 setan ki hotel ki abang kang berarti kan ki 98 kan ki buruk tawa lebar bejagi buruk satu bu benih gula 98 gula masuk kantor bahar totoron musim ninja guru enggak men Allah bako nih waktu negara segi pada sukses janda budi bako dah sukses ada mun lamba aku lagi 97 98 aku lagi ngiting kalimat ngani kah daun emas ki ngiting gula janda budi benih daun emas lah apa daun sama tompesan emas sebini jual naman daun bako masa bisa menle boleh mangken ni ngak bada mangken ni ngak sebuah solusi dari Allah reng orang yang sukses andi pabrik kapi waga jauh perokok reng Mekasan kor lah kenceng jak kir merek lepas pacentar apalah artinya merek kan sepenting beda kokos roh aduh harap eki ke mungkin ya Mekasan kan tu atana cak lecak mungkin ya aduh mon bilan melas Mekasan itu iki pak iki melas sama bagi senyiram sudah melas ke holen. On bangken. Wala. Mon maraban sombak ko mon lambagi warban gerteger pas sukses guru. Duh jok reng nerokok beni. Nikah mon nerokok. Ben taburan. Taburan. King sesot samon sombak ko debun ke holiliasin gila guru. Reng mate sepe. Berpan masar pah bereng mati kan pah ngocah mak mati sedia jadi gula lamba oning nerok kolom ke sahlan pulumpungan kolom ke sahlan ini buta sir sahlan di pulumpungan mantona ke ali wafa matua majadi bisa popo nerok kolom senangka kolom beliau ni malam minggu gula ke enga we tari ngamit kada kaki aina talangkong kiai terus aki kiai tuan rumah ni jadi kiai amit ke nemu nih tuan rumah talangkong terus aki kiai ajunan kiai
Benda mah masat aku deh. Gula mau nengak gini, ya Allah, seganas ini tembakau dan gula. Kiai ini tina. Saat ini beni pasar tanah, tuan rumah. Seganas ini dan gula. Ya kiai jarang kisah lani sapper orang morok anak tu tolibin ning masyarakat. Ya morok pakun tuan rumah ada masat. Mudah bahasa sini kasi tak betul lebur gula. Mak mati setia. Aromon semate, aromon ko pura kilaku tak kadi bucor. Kaya montai pasat re bucor ya. Udah panapanoko. Ada sanla ojen naro sambil atole ke atas mono. Apa dah saya doa ingat akan atika. Ya Allah, kan ditopo aku Gusti. Beni panca iku. Allah ibadana panca ben bako. Kaya mangke alhamdulillah wan sekarang kong gula cek bunga no gula. Mun terjadi pemerataan ekonomi di tengah-tengah masyarakat aman. Aman. Sumenep mangken. Toko-toko 24 jam guriman ke aman Sumenep. Ya toren. Abulan jamun mangken, abulan jah. Abulan jah. Ya mun kota-kota lain sampai jubut kering Madura. Bulan muka balik korjam. Surah muka lagi balik korjam. Nah tuh lah. Aduh tak dedung ya balik korjam. Keng mangan dung tinggi. Ada cara ngecor, iya cara ngecor dari meror kan. Apa pada pandak tada anu ruang ada kan. Alatin ada buk ya. Kau lelesoh. Ni kaya oleh liasin ban gula ni pada alpon ban buk. Jadi mun tak sambil aja gaja cerman pelengan buk. Jadi liatin nasi penting letak nyar dem. Embian ingat lah mbak kata lakong nyon seborang. Embian ingat lah mbak bahwa furqah itu azab. Perpecahan itu adalah azab. Tapi mun orang ni kapak kompak je pon rahmat kan ingat mbak bahasa gini lagi. Ternyata mun orang ni kompak sampak begini makalah ke raja. Mungkin babri kantuan ni makalah ke raja. Posang mungkin babri sian punya gulung tikar. Toko si balik korjam, guru kan ni gini, ada Indomaret ben Alfamart makan pelengan kepi capu anu, cai kebenyain sini kebenyain. Jadi magi bilis kor kompak berarabu, magi kerja naropu. Cok sagi kira Islam kompak nggak nih kepi, lober kepi ini. Cok pato karamalol. Itu nurato kar, habil leban ni. Lewang yang nikah ni, Allah kerja manusia ni. Sudah tak temu sepis roh, kiri benggiro ada tak temu. Bah, biar nangin tinggaper. Kejak kenjaran mangkeni, kenjaran mangkeni. Ke khotib nak kayak mangkeni kan ngodiin si odi. Beni si odi ngodi sesubung umur, mangken ke khotib sesubung umur ngodi si odi ni. Masih ni kan? Apa lencu karo? Apa roge? Apa mana orang yang Allah? Abi ini anjat gangguan. Bener. Ini an gangguan moler mana iya mana. Sempol. Oke. Pentol. Sono ya bu, kelanang tenang. Lebat ke oleh liasin. Saya kan sambil kailan nang tenang. Saya tanya lagi, mail kailan mah? Ajar yang dinanak kita yabi ko. Rasulullah Muhammad. Terakhir. Bemalam lah. Malah cong ngojem. Kalau sana pergi Holil Yasin. Kalau 4 istiwa malah bolam. Lu nang apa jangan saya pidato. Orang ngapar ya. Marin pa pejalan ban gula. Entar nang gula. Oleh sakone mian mun ta amit ka gula. Oko le sakone. Marin mon gula si anu kini punya oleh enggak. Dia mon nang gula. Allah man kan. Ambu mian nang gula. Cakal. Anu.
Wes, wan. Pas orang was sebenarnya. Dak magi musle gula mun mate, dak ro oma gula ni balik mali ajalan. Bahasan gula tahu sahabat ruat. Sambian mangken bombonggi odi, jak lebur nyagi orang. Wes bon. Lepas lebur nolongin orang, makelah nolong na sambian tak pati andi benda, benda tenaga ngireng. Kati mangken ni kan, nyumpang, mama tak nyumpang, ini kan? Tapi kalau bon orang ni kak kompol katiga dinto, kojak bunga tuan rumah, ngabosaki kompak kada nika, dikki nika main nyok lesogro, juruan ngocak, kau besamon pengajian kada keluar ruta iya itu, kati pun apa ke? Mumpah orang punya kata ruah, kau besar karena sambian. Tak langkong. Bareng ni kadang mau selamat ke? Mak boleh kun rembung baru. Cak Imam Syafi'i saya selamat gara-gara solawat kun. Solawat setong saya tulis. Nama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Pada orang yang mimpi ajunan katipun apa? Ma fa'alallahu bik. Ibadah erma ajunan semangken. Ke Syafi'i. Muhammad bin Idris Syafi'i katipun apa ajunan semangken Imam Syafi'i katipun apa engkau setia ipapaduban mantan roh genteng kok setia selamat gara-gara pun apa gara-gara beda tulisan ya tang solawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun kun genika katipun apa Al-Imam Al-Ghazali kun gara-gara lala paham gi tapi sebaliknya juga gara-gara perang sini gini bisa jadi masalah. Ning tambihul mughtarin pada orang ahli ibadah luar biasa alim orang datang ke orang seki odi itanya aki ma fa'alallahu bik ibadah erma ajunan ge semangket engkau tak sapa ban Allah ancor kok sedia gara-gara apa gara-gara engkau datang goncengan engkau bangakan teking jadi cekak ning tang kiki kau tak nemu ke congke pas engkau mulai metek pagar tetang ke baik ke congke sampai setia engkau kita sapa ban Allah. Ni kemetek benih ngare. Imun metek sarap pun ngare saran boleh. Maki le tanya hakim. Jadi metek. Mangana gula mator. Mondin gula ban sambian tanoro ka orang. Ikala ban orang. Kuli yakin bakal raja gante dari Allah. Keng mundin orang tanoro ngaba seni keni na tuli gante polan masalah na jek raja na ya jun Allah. Tebagi bida tu cengang re. Pada nembian ni kan binian. Tore pas sepa mon sosok orang kan biembian kan bacet ikoniin. Itara kita kon. Ada kan berempat pokok. Mai sosok dia bagus ya toren. Keng mon sosok lebih seni kagia. Bener. Tak sagasa. Berdering mati kan to, berdering mati kan dito. Kiai pasal debu. Almarhum ampon ditangkung otang aban anak sewaktuan. Mun bade sian di otang langsung mator ka putra almarhum sewaktuan. Ya toren, ngagen nika. Keng tak langkong, cek otang mololon di almarhum saya taki. Embihan mun di otang majar. Bocah makin lik terbalik ke. Masa bedoreng namoy ko jompo gulak ku minta malamalan terona ki otang. Kan berarti makin si andi otang pengisan ben sama otang. Padahal pesennya sama otang, si pengisi andi otang. Tangkap berapa apaan tak kayongko. Makin lik terbalik ke. Murid makin, sejak bodoh peraturan baru, murid menikah dilindungi, makin murid nih kak nungkak ketak cetak, guru makin nih kak repot makin, itu kolak, takut munduk boleh polsek, tak itu kol jek melera, apaan ronoro, kibur, gula kibur, beda bini gula, santri bini. Belian kan makan talangkong terus memperpanjang anak polan ki beda perkawinan 5 hari ki beli gelu san la kabin kurang sare beli boleh jangan gula pakai bemulai tikal pakai tai beki kalai ka boleh ban bini gula keng kini tindak ban pengurus tak napai
Dari rumah. Zaman now. Mana? Gawalam ya. Madrasah mangken. Jengis bengis ke moret ada bengisan boleh. Tak bongkak bingko menjong, moret bang ucap ngaliyah. Mudah, para pelaku aku pak. Apaan bang ucap? Iya ngalih madrasah menening tong iko. Cai dengi lebanai mangken. Terbalik mangken ban. Wahai para lelaki. Nang jangan bas. Tak langkong. Gula banumbian ini dalam Al-Quran adalah pemimpin. Betul. Reng laki adalah pemimpin. Tapi kenyataan di lapangan kita dipimpin. Sera. Aduh. Monjan gurua merah. Dua atau wat. Ada ini Muslimon, jonceng eko jagi ay, jadi singgung jangan tuat, ku berdesak rasan nasaka, John Pokoro, bener buk, aro, jauh apa nih Allah, ada remah, koro selake wah. Oh berarti Arab Allah selake ko. Ya Allah kan saran ben koros yo. Berarti ki holil yasin sedang lempo. Allah, duh tahu. Berarti gula banemian ngene kebon mangken ngane kebon kebadan bon. Bener mah lik teferlik ngari lah. Bener. Paham bu? Keng gula barang jubah ibu tadi bagus siap. Ambian kan kata aku iban lagi na. Aduh engki gua. Ya Allah mama ada iya. Mimpi apa kok mana mereka? Cecek ngakon. Padahal ambian maleng engke gua. Ambian rampok engke gua. Ambian ngejo sapi engke gua. Ngako. Iya lama yung. San mesan budur ya lah. Ya Allah macam ngakon ada iya ya. Dak dus todus nazakah. Mungkin lah nikah. Wahai reng bini setak pate todusan. Ambian kan bengal guru selakan selake guru. Selake ambian kan kita le olo nang. Kok benih laki na jagi tak sentak deh ya. Jadi kan selake guru le olo jangan ambian guru. Bi gula ambian ibu tireng bagus magelengan nikah. Tahu ini ngaki. Ambian mon potra na mon duk. Ki lu tiga kiri umpama ambian potran mondok penyuanyar bergajam atau baik kak dinto yang hari kak dinto umpama mondok kayak nikah gue tanya gue lagi ambian pakuat petik ke kanan makin nangis ronang nang bisa embun bah manyingan banana sana ngerem kok wajar Paisio manan, ya lek mau lek dapat andi roh jadi anan pak, lebah cengang deh. Jadi mon bada anak bangun jang, kok mau lihat bo, mau lek kita kita temu ban kok mau lihat dia, bokon kok mau lek, ban makin tangis nada ada teh konin nak, mau burung doa, coba nak, mau lek kok bo, mayo, ambu kok yo. Kuro mo nambian ko ja mayu, lagi napa kun mayu. Lagi de lagi, cak no mano, lagi de bangal ja. Kan mantelik be, balangan bon bian. Coba ambian coba, dalang kong. Gula pun berdering lampe nih ibung baru, berdering lampe ikadur segi soki nih kan, segi soki nih pun lampe. Gula tak jub ke si laki sesok se lampe. Gula se tak jub ke si kebinin nawa. Mak bisa bini nah. Ibaring ngaki si laki lampu kau deh. Sehebat gini si bini bani si laki. Pelampu si laki pun bani si bini bani kata ibaki. Tak ngetak makun tak ada lampu.
Gula bini sesake ciher nyapot ning rumah sakit Sidoarjo, sareng rajin nah. Gula ngocak. Gula tak kasambu wong gembianji, makila lampun na oreng jan gula. Burna burobang, sa kasambu kerua. Rajin jan gula. Mak bisa rajin nembian mak tak lang gembian. Aum tu bese kerua sehebat jan gula. Bang, mun ban si bini teh beki tak ngitak ning keni. Mak pas tak lang pas ada bu sini kagak gula. Gula tahu ning berempat saya beki gini kalian torot. Mak bisa. Tahu pun ria. Aduh apa? Gula kayak mun soki kayak. Enten tak lang. Iya bulan kita soki. Salah soki. Pangota. Ledeteng boleh. Mak teti orang. Cek kadang mun diri saking cereen. Apa anda teng boleh? Apa boleh pak? Ada, paling letan di rokok rela. Duh kepaan ngujangan nikah. Merengis. Bentar, ayo dukung selake siap. Aduh, dukung kebagusan siap mian. Corak sabar ke? Alhamdulillah corak sukses. Ya tahu san lah mulai tak komat boleh. Di luar tanggung jawab kami. Pada benbar ada remah. Ara. Oh kerja lah nyala. Aduh ya Allah. Ada remah lah nyala kan. Apa? Ya Andi Nggih. Oh ya tahu. Oh berarti bener dawuh Kanjeng Nabi tinggi Nabi ini tak pernah lecek sekali. Dari mana dawuh Kanjeng Nabi? Reng bini si masuk neraka gara-gara dua. Gara apa? Gara-gara apa? Tak langkong. Eki gak dintong. Reng bini lebur alaknat. Mun pegelo apa ya suan? Apa lagi suan? Nomor dua napa? Watakfurnal ashir. Sulit berterima kasih kepada suami. Mator sahabat. Katipun apa sih kau jak sulit berterima kasih? Mon selake jadi andi kebagusan abid, pahandi kesalahan setong. Aro kebagusan si abid itu lepai kesalahan saya setong jadi si mulai baca. Ada saya kamu masih aku par kena. Sebini apa saya laki dia? Iya. Aduh lah, ngocak buru. Kebagusan enak, kerja lah nyala, engam rondo. Ahli sejarah berarti jadi. Padahal bu, saya rasa tak pernah disalah. Hidup itu bukan untuk masa lalu, tapi membuka lembaran baru. Ambian tak ingat, tak ingin kabar. Secok bucor nama manusia beli ke Allah langsung diterima ben Allah. Beni pahki Allah mungkin sebuah lambar. Tak ingin kabar ambian. Atta ibu minat dambi kaman la dambalah. Orang yang tobat dari dosa yang kepada benar tak di dosa. Allah kerja open. Menembian je para norai melolo. Dah tak tahu aku. Ni kan minta sombongan je. Tuan ibu keluar pesan. Kok terus tawa? Kamu apa? Ayo. Kok pada mau keluar? Iya mana. Ayo, mau keluar. Yuk mau keluar. Lajir ya pak. Mak keluar. Engkau lagi kiri modal mulai gelap. Ayo. Pembukaan apa? Kamu mending setong bili semari pun setong orang ibuan nih kak. Ayo. Sallallahu ala. Tarbina. Pengurus. Lagian. Maning setong mereka nak. Ngereng ning setong nih. Lu bila sama ada. Para maghrib pada kayak gini kan. Ya Nabi salam. Ajunan sesepuh kiai tikal make doa ada panda sesepuh doa ajunan ya ajunan doa
Doa, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tuhrina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka darajat wa lana biha sulghayat min jami'il akhirat wal hayati wa dalman. Allahumma fa'na wa alamtana wa alimna ma yambana wa zid lana ilman jabakihna bi dina dunyana wa qarana. Allahumma fa'na wa alamtana wa alimna ma yambana wa zid lana ilman jabakihna bi dina dunyana wa qarana. اللهم يسر لنا على كل أمرنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم